Bala assalamu alaikum mi hiwno mo kala inde mo yettor mo mi lando si woni fo no jang aware men kadi men hewte jang mi lando mi inna men tori yafu e sera fi carte mangon hari ko no wonno ko wanyano e mun ko do wadi mais non hande kadi hewti do gandi tous les mardis de mari émission manada warma ko at 224 DJ Lamzo wado do e Jama TV te de gandi kono nibbi do welirta kono heedi do welirta te don gandi min chaque dimanche safra gay chaque mardi de madana anda warma ko surprise anda warma ko do addi doggo ko Jama TV do te de gandi kono peji din no hode peji ko ma wela sen iwi donc de waytronogol Allah yo Allah dikking nawnu be walibe ko bitaji be no nawni tawanda horma be ala doole wala anda horma harimbe be no sokali yugo be taw yalbe yo Allah dikkimbe be arta be continue golleji mabbe parce que ala toronto do hore mum nawnare kambe kadi be arta be continue golleji mabbe sen iwi don kadi de way kadi de way kadi toronogol Allah kadi be anda horma hino ko prison ji no soka surtout mabbe caabi wadi fete ginaaw wona Guinée njon haytina Guinée njon kadi yaltimo o arta kadi o continue golleji makko di parce que ay goto yiranta ko hore mum kaso se ngiwi don kadi man kadi wana o information wondo wana o dundo wondo wadugol Guinée ni e yi la Guinée no piji di woni yadugol la Guinée non e yi ni jamon ala yaltugol e yi ni no militaire be walla no police be minata no woni yaltugol attaque jamon te ha joni goddo ronko andugol ko honninga mum exact ko honninga mum wadi ni la Guinée te normal ben neddo balade ada kam walla balade nada mo juudi da do am andi ngol mo ko honno mais non be yalti ko kambe joti pinkaje ko kambe joti dole den ko kambe joti armée den koma waden doy anden enen kadi si Allah okire ngunde ko non nyaawiri no nyaawiro e nangira non mais non ko e moyto hejen ko der galleji mais surtout non Konakiri o yini ni vraiment vidéo no dogude jamo ala yaltugol wobbe go ala ko nyama piji din dal no satti depuis hanki ha hecci hanki ni wana hanki rek grand jawo no Konakiri ni vraiment kambe be ala yaltugol be anda kadi ko honno wadi seke min seke pays hara hayci ko rebel nati be do wadi ko communication ko radio national walla bade ko télé national fiyo jamon andu ko honno wadi mais nini exact goto anda ko honno wadi e Konakiri dali jamono dejjiti e no wobbe no piede wobbe no gagne wobbe no fellede sa yalti wadi ko manifester ta be ko kala be darni pickup sa ndari wana bambe to be bi demor ko zaada kadi be bi demor te ni lagine vraiment ko wattani surtout non enen pullo den hidi yaltugo indi wala macci mi gollo ya wala acci mi yeyoya acci mi bay mi wada goddum mi jottake kaaje mi jottake armo ko ndaro à chaque fois grève lagine ko be pirta ben ko be warate ko darto ben ko falko ni no dara wala darto ben ko hore cuudi no dara ko ben tum fellete lagine wana yawo bugo kaaje wonde on wattake ko darto do hino humpa ko on tigiri warate wala inno wona yaade gollo ya ko on tigiri warate a waden attention anden vraiment ci jeni ha sare ko militaire lami anden wana e hore liberté me wonnen on nani ko inon ko transition wana kala hunde wadane nde ala confiance nde wana hunde non nde ala garantie du wana hunde non hare min non ko no yata hare si c'est bon après may ndare morso bo ma arta nga plateau men at 224 DJ Lamzo ti do ngandi ko nyiri kaba ko no nibbi wo welirta ka Boma bari Wake Mobe Sorry for your not to kakang Mobe Sorry for your not to kakang Asika sorry yo Minyama e minya oda From no one day Harebe yejitino kambe Ko bibbe himbe bembe woni fellude Harebe yejitino kambe Ko chudi himbe bembe woni lantude Harebe yejitino kambe Bandirabe wobbe gobe woni fiyolude Harebe yejitino kambe Irabe wobbe gobe woni fellude Gere mi yota onjama Wali ubale Tori ko kakang Imamu kakadudal Paibe benkalekol Awalando konet Kohonu wadi Bedu dilino leji kale Lagine sava mal
de lutte contre les ennemis de la Guinée. Mon pays, ça va mal. Kotoko Nuwadi, Bisikonomi Mali, Aya Ari, Eyaminaji, Aya Ari. Kotoko Nuwadi, Angajabata Fondu de Egoto. Kotoko Nuwadi, Bekambe Yejitino, Bewawi Haldu de Kono Bewawa Talatinde, Gobe Halbiko. Onoko Nuwadi, Onuwadi, Etolanko Nuwadi. La Guinée c'est la famille. Ina Kopul, Mama Linka, Nako Soso, Makotoma, Afrique aidez notre pays. La Guinée ça va mal, aidez-moi. Kotoko Nuwadi. Ashika mboma wolo kono lagine te ndare hande lagine ndare lagine ko ni kon hina fellede wala sori no yaltude parce que andi wadi ko don artiste konu a himay en conscient andana vraiment ko aroyta parce que hande sa ndari goto hidana goto hore mum dun do hay goto ala hidudo dun do mais non kala ka gida ko wadi wo kadi andi ka hoddirol Allah nyaawi no waday mais non c'est que yobe andu kambe kadi ko ender ko enen ko membe iwi ibe mari famille hande ta yana ngido siddo minter goto musebe mais pourquoi pas arata wa net no jodi wala net no yaade wada dan dole ino yaade dabba na hore mu arata wa na dum no yaltata e nangu anda warma wana bandi no heewi e sarne na bandi di yanda ko anda warma hino ko cuudi ko ben nata yaltina wala nata viola te sa ndare ko wadi no ko 2002 e hidata wajita hikka kono wadi hande enen kadi ko jiyabe jamam kan la mien mais lagine vraiment ko to mi jiya meno lagine ya quelque chose quoi hala si c'est bon qui DG da wati tan ko la ligne on seda ko 78 182 38 78 182 38 jama wawa noddugol be anda vraiment ko be ni lagine e ko be ndi ko réseaux sociaux ji e ko nu jawi te den andi kadi ko kadi fewni den kadi kono mais ni taw ko ma wolen taw lagine seeda après non si arten kadi e invité membe anda war ma do abe natugol do ben hare kono yata hare sen iwi don wona tan dal wona hajja binta bande ko ban san membe mo wana seeda tan wona grand alpha ba dugun tunni san membe no foto na seeda salam nen anda war ma vraiment wona Fatima grand yof ha e Jeynabou Marte Fass san membe no foto san membe kadi wona Aïssa Kermasara Binta Kermasara sam ne foto na seeda kam galbe jodi ben darde émission on sam ne ngal anda war ma wana sere Madina Wulali wana Jibi Kosi sam ne foto na seeda sam ne kadi wana Lamine Touré lay konen sam ne foto na seeda sam ne kadi wana Hadja Muna depuis Ngor sam ne foto na seeda sam ne wana Garam Badiane kankadi sam ne foto na seeda ngatiale gor kana do ma no jodi no dada surtout man wa Koloban wa Kermasara wa Jacques Mbao wa Petit Mbao wa ñaar ciokel wa Robos en ngatiale god andar man jodi no darde hada yo nodde men ko 78 107 82 38 ndaren ko honno lagina woni yargol ndaro ni no jamon marodi surtout man no marodi do Konakiri noddumo wala namo inam vraiment ko no wadi si sare woni naaja wona naatu heja ko ma dabbu nyamide na heja ko may sala nyamide jodo munyoda haadu non fejja si wa yalto ko parce que neddo ala bur wonki mungum kala no watto koy ngan no watto hitere no watto ko woni watto ko neddo ko hoore e wonki fusi non puccu dum no watto tako mais tanka dum non go ay ngani no watto hibe sanza be watta ngondi ko on fami koy ngan kan be kire watte gongal no fo ala problème mais ko non watata ko wonki portobe makka ala ko be way darno gol hay galle e der ndiyam kono be wada kalugol kiga be wada wattugol wonki ko alla tu way wattugol ko alla dugal way keke ittugol kadi be way non pikugol ma ya non kadi be way dum no wargol kono be wata
wattantingol wonki si ɓe wonno wattugol wonki Bob Marley mayatano ha e président France wonno ko Hitler manda ko no o mayatano ha anda wona Michael Jackson e mayatano sebi sibano wattugol wonki hande dan kadanje buy gonga men ande ɓinde kon gonga pulado ɗon ina waali no maayi sabu on si ɓe wonno goɗɗum ɓe ɓaciɗano ɓe no fof mais ɓe wata degollen ha ɓe wata awa kala hunde nde waɗɗa wo kaya andude ñande goo a waloto maya ɓe ƴetta kaaƴe e jaare ɓe ombitama ɓe yejjita fima siɗa mardi goɗɗum ɓe ala ɓe senda si ala goɗɗum ɓe ala ɓe senda coojini siɗa ma rewɓe ɓe ala ɓe rona rewɓe ɓe yejjitama balɗe ɗiɗi ɓe yejjitima ɓe jokki sayiji maɓɓe siɗa wanno ko moƴƴi koange Allah toon siɗa wanno ko boni kadi koange Allah toon anden vraiment wona e luttoɓe aduna kala ko piin ko yiɗa o ko seeɗa a faami hande sa ndaara ɗo wonde avant ɓe wonno ɓe buse maɗo ɓe buse ɓe fof e hande na goto tun haɗa ƴetten goɗɗo ko ligne premier auditeur ɓe nala ngal seeɗa retour on allo haray ko noon yaalata haɗa ɓe nala ngal retour on seeɗa mi wawa nanugol moƴƴa haɗa kono yaada haɗa so giwi ɗon samne dal kala anda hoore ma no darde Jama TV de Jama TV ko filmé wona les grands général de Barry le boss les people de Gambia from Gambia e Seku e ba Seku gayurni samne no foto finance de ngattale goto kala anda hoore ma no jooɗi no darde e l'autre grand là qui s'appelle comment Adama Coulibaly mana Coulibaly non ɗum ko siɓɓe nena men gom sikki noon ga kala ena yette sojo yette barijo yette ba e ngacca kala anda ma no jooɗi e nder saare men no ndaari suma wona Gambie wona Guinée Bissau wona anda ma wona Kolda e ngaccala e goto ma jette goɗɗo ko ligne allo waaw no wawi grand ça va bien alhamdulillah nanga tan da jam jantun no welde ko Prince Diallo ka Prince Diallo tigi depuis ri 1 jonnari yende ko 31 ngo ɓen si wallahi no ay Prince min ko no yiɗa ni fi laggine ko woni feƴƴi ko laggine ko ko mon yiide ko woni feƴƴude kamin kon haray ko jamma wattono riiɓe wona ɗum ɗo yiɗɗen kono ni taw ko ɗum ɗo heɓuɗen e ko jama moy to moƴƴa retour on seeɗa par ce que ɓe ko wonde yiide militaire ɓe no yaltina ɗo kon kamen ɗo ɗum ɗo aduna Allah fof hino reni ɗum ɗo ko injustice ni wona innugol ko yeeygol doole ko ɗum ɗo woni pire injustice wallahi ay noon ko jama men on en jogui to kaaƴe haɓɓiteɗen en pirde e pinga wallahi jama on so tawi woni ɓe famaɗi manifestation mo ɓe faala waɗ ɗon haara reeƴi ka cuuɗi anden kon to fewndina par ce que ɗo welafi parce que ani kono jama on accareje ko cuuɗi parce que jama on andal ko honno waɗi ɓoy parce que mi hanke layude goɗɗo no Conakry kono mi ronko andugol o ñilango ronko andugol ko honno waɗi e nder Conakry toon non ɗum ɗon ko hakkude maɓɓe kamɓe toon quoi hakkude maɓɓe kamɓe laamu ngu joni enen population ko enen lamminta ko enen laamete tawi woni en anndi he yaltiɓe waray eyi koye wattuno en prépare moƴƴa bande ɗe yaltude par ce que hayre finkaari ɗum naago ɗum ok Prince Diallo ok hara mi hurike ɓe jama mi hurike woɓe darude jama tiji min fof awa ara kala yejjita kadi le 3 la invita concerne boma o nani non boy ɗum da anndi min ko takko ɗo mi hoodi joni awa hara ɗa invita concerne boma on anani inchallah hara mi hurike on fof merci beaucoup merci beaucoup frère ok haɗa ko noon yarata eyyi ɗo gandi vraiment Conakry ni e yi no woni noon haɗa kala manɗa no masito Conakry noddumo lanndira so woni mo e jang siɗa mari kala ko waldiramo ƴettu enva e naamo o wona ko suudu makko o jooɗo e deƴƴita haɗa ko noon haɗa ka si c'est bon maydare mboma na wawi natugol invité men mede ɗen gandi ko peeji kesi ko no neɓɓi ɗo wellirta may
watta mi yaltaga kaso ko nangi haaju ala kuttu gonno watta seeda e jama si welduɓe haaɓi ina pigi sori acci yogido e nettay ngabum si welduɓe haaɓi ina pigi sori acci yogido e nettay ngabum mi yewtama fewndo komi falama nene ma landinoma aɓe ma landinoma koto ma landinoma ñaja ma landinoma papa ma landima baɓe mawɓe ma landinoma iye hey miɗo yiɗami ala goɗɗum miɗo yiɗami ala goɗɗum gonno mi watta mi wonda e jama mi wallahi ɓernde mi ala goɗɗum gonno mi watta mi wonda e giɗo nene allandilam baɓe allandilam koto allandilam jaja allandilam papa allandilam baɓe mawɓe allandilam iye hey komi heɓi mi yetti baba hay se gaɗi mi holli baba ɓe naydiru ko antiga yiɗi kadi kawte an jettito ay pemen ngumbete ko wonnum waddete sayi on fewndito kori jododen miijoden fewndo mi fallama e fewndo ko fallata iye miɗo yiɗami ala goɗɗum wallelan son jaɓi wallitelan ɓe jeeji mo ɓenne tayiɗi wonni o yidayi ɓe sonkuno ɓenne tayiɗi wiwɗa yidayi ɓe forsuma ɓenne tayiɗi wiwɗa yidayi e sengaɓe hollinene ɓenne tadiru ko antiga yiɗi way moƴƴona way doftala way moƴƴona way doftala welduɓe haaɓi ina pigi sori acci yogido e nettay ngabum si welduɓe haaɓi ina pigi sori acci yogido e nettay ngabum wallelan son jaɓi wallitelan hey komi hemi hey ko hemi tawnomi waɗa wada miɗo yiɗami ala goɗɗum gonno mi watta mi wonda e jama jama allo on jarama de ana ala toon jantuñi ɗon e jang yettude Allah iɗanange tan hiɗo nodde men on to mine noddama Grand Yoff oui inde nden Modi Massali Diallo depuis Grand Yoff awa Giɗo Jama TV Giɗo Jama TV awa weltorim bomma on ko adi kon taw awa ngam no waɗi komi faala yewde fi lagine on ɗon seeɗa awa minen hetti ara e lagine Allah no daali no yimɓe leydi wayi wo ko sifa on ɓe heɓata awa koye pay koye kadi wawa koye yaltude manifeste o koye wawata ittude o lanɗo ɗo par ce que ko wulno kon ñande ƴetti laamu ngol 5 septembre wona ɗum woni gollirde fewndo ɗo allo minen nande donc firti ko haldano kon donc rayɗen tori Allah kala moƴƴino lagine rewa soso rewa pullo rewa maninka rewa berse rewa tooma rewa landuma kala fonno guineɓe yo Allah jonnumo laamo lagine ok merci beaucoup Allah nawru télévision on kadi yesso ko Mamadou Sali Diallo depuis Grand Yoff mi salmina giɗamon sisno ene Jariyatu kañumma e modi makko kaw Saydou kañumma e ɓe sisɓe fof mo weltana kala ndaaro Jama TV mɓe weltanimo merci beaucoup jarama merci bonne nuit ok jarama voilà haray ko noon yarata o yi vraiment lagine ko noon nini wonira mais noon kala wonɗo lagine kala maɗo siɗanama noddumo waɗamo conseil amo ande o andinama vraiment ko woni noon koko makko woni mais noon nawa yalto fonce kadi ha kadi
o wara hoore makko parce que mi moom langi ɗo waɗa moom min moom quoi hare kono yaata hare invité ɓe naati ɗo hare min Sengo Ñaamo assalamu aleykum. aleykum salam wa rahmatullahi voilà ɓantimbi ko ɗon DJ Lamzo no wayiɗe e jam alhamdulillah a hewte e jam way min hewti e jam a ɓande micro no ha moƴƴa yo wona e wawa télé wuri modi ka accu ɗum no way mi accitama ha hiwroɗa présenteɗa ka woni on mbayuɗa wawa wude ko auditeur ɓe on ɓe ndago Jaman TV ɓe voilà assalamu aleykum haray mi hiwrike goto kala e inde mum e yettore mum e ko wawi wontirde fewdo o sayɗo e jooɗiɓe kadi no darde men ka page Facebook e ka application Jama TV e ka YouTube haray ɓe fof ɓe salminama fewdo sayɗo ɗon andi hande kadi ko addi men ɗo ko ko andintingol ɓe toujours ko ɓe andi voilà haray ɗon andi ɗum ko le 3 août mi wawata joni wiide sa le 3 août ɗum koye samedi aroɗo si Allah jaaɓi faɗɗiti janggo centre culturel Douda Seck haray ɗo wondi toon e Mboma Bari voilà. Ok haray ko kanko Mr Massi Diallo te ɗon andi yetta Diallo ɓe jeedi men hande noon ko yetta baɓɓe laamiɗo de sikki noon général ko ɓawa yetta ɗan andi ɗum ɗon kono mi anda no way grand boss no way frère no way sofa iɗon e jang yettude Allah o hewte e jang alhamdulillah way min accita salmina Jama wingi min ganda ka woni hombo faami e piiji ɗin kadi kono yaada merci ko adi kon taw en salmina e auditeur et auditrice e kala kadi wonɗo en darude o sayɗo weltanoɗen lanɗo e laamaɗo gorko e debbo karamokojo e talibajo e ŋaccali hay goto bon mi hikka ɗon mi weltano monsieur Amadou monsieur Adama Coulibaly mi weltanomo kanko e madame makko Hadja Asmao Diallo bon e Khadija Bobum kum mi weltano frère an comment on appelle Baba Sekou bon e pay koye Fouka Galle bon mi weltanto fou mi jarna fou mi wawata situde fo si mi siti mi konta e woɓɓe mi acca woɓɓe haray toujours ko G224 promotion Général Bari promoteur la peur de promoteur way la peur de promoteur awa noon hande noon amen mine ñakiɗi noon kono ñakiɗi ko maɗi men mide ande gonga dane Alpha min honno waɗi min dani no welelan quoi par ce que kanko wula neɗɗo ko wula gorko kanko ko yiɗi ko woli ko lema o wolte quoi are kono yarda wawi Massi min arta vraiment mi yi Mboma hande promotion no doggude partout Jama no wolde fi Mboma partout parce que ayni wona le 3 ko samedi joni ko honno woni préparation mon jiɗi woni fi Mboma on te ko honno e piiji ɗi yaata way ɗo toujours koko mi wima kon ɗo joni wiyetake le 3 par ce que ɗum ɗo ko hewtu ɗum déjà ko toriɗen Allah ko yo Allah newnu tawna en hoore hara ɗen sellira déjà programme o woni ka jungo men préparation ji ɗi men waɗi ɗin fi Mboma on le 3 si Allah jaaɓi samedi arowo ɗo ko duwa waɗede kon fop ko fuɗɗande makka sécurité ha ari ka journalisation kata côté organisation on ko landi ko minen min gayni waɗude ɗum ɗon fewndo o sayɗo ni ko min habbi ko ñalande ɗen e Jama aroɓe tawa men ɓe par ce que ko minen wernata hoɓɓe wonɓe arde ko ono wernata woɓɓe est ce que no woɓɓe ko si arde toon joni min andi ma Mboma kañum so no ƴawi ɗum est ce que min dekoni o wawa men famugol quoi way ɗon kadi no toon no ɗulle on dekonata par ce que wona bayetal wona miɗo mi ƴetti kumpuɗɗal ɗum anndo haare to ɓaya andi Mboma mom so ƴawi mom ko waɗɗa o ɗum ala probléme andi DJ Lamzo Mboma si woni ha o ari miɗo sikki haymo koyɗe musata leññande so ari ɗon ɗe ɓutta par ce que lekki kin ko toon heɓoto ok haare kono yarda haare joni par exemple wona no ari ɗo gandi ɗomo koyɗe mo muusi ɗum ɗon hay gonga mo ŋooro mana ko ŋaaro ok par exemple joni ni Mboma ko honno woni o hewti Sénégal nini walla ko honno fi Mboma par ce que on waɗi jamano noddilanga e min Lamzo Mboma hewti walla hewtali eko honno joni noon ɓe Allah waɗi a joɗi ɗo a tant que ka woni hoore nde fof mi wawi andugo ɗo kono piiji ɗi wawi ɗon kadi mi laɓɓinana ɓe Mboma ko janggo si Allah jaaɓi wono heure ɗo ni haray o naati e nder Dakar Sénégal arrivé makko ko janggo e 20 heures inchallahu ko aéroport international Dias voilà donc haray jama on kadi fof kala faalaɓe yowde ɓen jaɓɓomo haray no wawi fottude place de l'Obélisque ɗo
donc manda won hodi buy harabe anda l'obélisque kono sa ayni be monument Colobane harabe andi à partir de 18h si Allah jabi haray jama on fotti do donc arrivé on ko 20h ok Massi Diallo haray on nani ko be won ko on pose don nanugol ko on nani te la ngani non vraiment yo brade wondi ka andawar ma ko les grands promoteurs les grands général from Gambia te la ngando Gambia kambe je Gambia Sénégal kadi kambe je Sénégal parce que ko wadi hoti Sénégal no mi woni yego ni hande garan sana no awete ko honno do duubi quoi te mi anda ene gram mi wori question goro mi lantoma ada medon go Sénégal do wallu fen non mi meda wonde Sénégal do a meda ar go golla Sénégal avanti Sénégal non gilarda ko Gambie tungu fen on non mi wadi parti ji buy mais Sénégal ko rewa feƴƴa mais hande Sénégal kaka suudu an quoi wallahi parce que ɗanndi rek piiji ɗin ko noon ɗi wawata wonde Afrique ɗo wona ka hay goto en foyɗen fota kala ka yaruɗa sa waɗi hoorema étranger a wona étranger sa waɗi hoorema ko ɗon jeeyaɗa tawi kadi ko ɗon jeeyaɗa quoi bon par ce que kadi mi yiiɗo gila arɗa ɗo vraiment mi yi vraiment wona promoteur ɓe buyɓe annda warma ɓe jo Sénégal o ɓe waɗi a yeeyi a waɗi ɓe accompagné ɓe vraiment ɓe haali haalaji annda warma vraiment e koko holli ɗum ɗo wona samakala e ɗum ɗo wona mboma buy andi vraiment conseil on jamon hino sifde affaire o moƴƴa ko honno heɓɓuɗa relation anda warma e wona ɓen prometteur ɓe ɗon hannde kala ko natɗa o ɓe waɗa général Bari wayi ɗanndi avant tout d' abord e nde mi nima payko janɗay way voilà sa yi hannde général Bari jeudi 124 o yiwi depuis Gambie o ari Sénégal mi acceyama bon et puis kadi hannde sa yi iɗe waɗa o événement ɗo ok bon sa ari abo mi ƴetta goto ko ligne ɗo wa allo oui no wayi grand ça va jantu no welde alhamdulillah ko homboy ɗo noon damen on to ko DTV ko radio ko télévision numéro mi noddi quoi mi anda noon so tawi ara ko ɗon koko télé wonno Jama TV wonno en direct voilà Jama TV joni on ɓuƴa télé mo ngo mbawta on ɓuƴa télé mo ngo mbaw seeɗa labama on ɓuƴa télé mo ngo mbaw men puusi awa meɗen heɗiti on hina wiira ko jama on fof awa prépare o kay fi moma on wallahi a andi fi makko ko dow fi makko dow de awa haray iɗon ngabbade haray ina ɗon grand général ina ɗon Massi Diallo grand yiɗimo ɗon grand par ce que oɗo frère no wayi ɗo frère nala toon yettude Allah kon ɗon men noddinde fewnu ɗo wakam essaye ɗon prépare moƴƴa fi mboma Bari yande goɗɗo ɗako men to janngo ko janngo woni jaɓɓoyagol mo ngol ka aéroport international Dakar ɗo si Allah lanɗon jaaɓi inchallah way arrivé makko on à partir de 20h ara o cippike ka aéroport si Allah jaaɓi mais ka fotteteɗo way ka fotteteɗon ɓurɓe andude Dakar ɓe sitanayi on joni ok inchallah way no garay en ton inchallah Ousmane félicitation o weltanama ok grand are ɗon habba jamaji fof wirama ɗo jama on prépare quoi ok on jarama inchallah merci beaucoup grand général ko wonde noon ko fi débat fi wallum promoteur ɓe way ɗanndi a yiyay paykum a yiyay mawɗo mo ala paykum kono a yiyata paykum kun ala mawɗo quoi bon hannde promoteur ɓe wonɓe Dakar ɗo ɓen ko mawɓe général Bari ko mawɓe général Bari jeudi 124 bon si mi yiwi kam mi wat si mi hewti ɗo haray ko fof ke mi wawa ɓe hewrade mi yaha kala ka mi andi mawɓe am ɓe no télé ɗon mamɓe mi hawti golle ɓen bon aray ko fof ke mi hewta mi hewroɓe mi hunoɓe hoore lawol ko addilan kon voilà bon haray ko duwa comme mi waɗi quoi bon haray ko ɗum noon waɗi tawi mi wawi hewtude kadi ɓe anndanɗa hoorema tawata ko ɗo ɓe jooɗi promoteur ɓe neɓuɓe mum tawata kadi ɓe jokki golle ɗen tawi ko fof ke mi hewta mi hewroɓe par ce que ko minen hawti golle
voilà ɗum noon a waɗi andawrema vraiment jama on no weltiri ɗum noon surtout ma wona mene andawrema wonɓe ko réseau ji no yiide publicité ji ɗi no dogude ɓe andi vraiment ɗum ɗo a waɗi golle mum ta ndaari wona boyi aray inna kañum koni mais vraiment aɗa jippine hoorema a yaade jama on ko noon min hannde hannde simi sogoli ɗo Mati Diallo mi ara made minamo grand ko ni mi heɓa conseil wanda warma haccila andi conseil o mi hettoto ha parala walangol ko foko falala walangol kon ok mi arta kadi ayni vraiment ne ñanden wat général bari wonɗo ɗo on e wono ton on wona gotum non Sophie di Sophie di parce que andi pigi in mina wawi e mina eto wonata gotum wo yiwndu e nanundu e fuukindu ɗin tati ɗogata gotum wala mi andinay tun jama Sénégal ɓe heeɓi hoɓɓe kay ɓe heeɓi hoɓɓe jeudi 124 général Bari e Mboma Bari e Mboma Bari e face en face allo ouais ça va na way grand ça va ide jang jam tan ala tan jadu ina to ino nodda men on to depuis Grand Yoff depuis Grand Yoff ouais ok na anane fi Mboma Bari on ka anane fi concert Mboma on samedi aro oɗo no aɗa nananle e awa teddungale mo nani ok ok hino ɗon si garantiane wonanima ɗon ko frère on salminama nokku fof ka wawɗon wonde o sayɗo ok haray ko teddungal mon concert lutteteɗo fillede concert ittere mon e ɗum si Allah lanno jaaɓi ko samedi arowo ɗo Mboma Bari weyde bayji ko ɗum noddude ɗo o mimi haray ko fi affaire ko fewni kon ko lagui min faara e mawde seeɗa ko ok meɗen hetti o jama o yo jama o acci wiigol enen pullo ala laggine so Allah manima nin kan hippul il faut accen ɗum ko yalde en ngala yaga enen pullo ɓen en duwa haccude ɗum ɗon enen duwa en tampi ko enen tampina laggine hannde wallahi misinani goɗɗo no yalta ɗo no henna pullo fof e sosok salam même yani Allah hoti on pullo wonɗo haale ɗum noon quoi sa fami jama o accu ɗum ɗon ndaari ko yimɓe wona wareede hannde mamadi ɗum ɓe ko impandi délinquant neɗɗo fenanɗo jama on quoi aray ɓe accu wiigol ɗum ɗon quoi ok grand ala probléme ko gotum inchallahu min ɓurta ande ko jama on quoi tan hiɗo giɗo jama ok o nani tan hiɗo Mboma Bari ko giɗo fulɓe Fouta nen ko giɗo fulɓe Fouta ala probléme min nani bay kon gawal dinani mais non min faami ta wolli no ɗum haɗa min faami quoi ok ala probléme haɗay neñanden grand général a woli inchallahu ittere mon e annda hoorema conseil mo annda hoorema par ce que kono waɗi wonde fof ino mbaɗa lawol grand frère andi Mboma yewti jama on o inni ko ittorta Europe kon ko ɗo watta drop koɗo jipporgol Mboma ko artiste jo monanda hoorema nawoma inude emo tawa mo andanɗa hoorema artiste jo fewno ɗo mo wawata ɗaynode fansuɓe mum men wallahi Mboma o yimay o amay o aminay wallahi bon hande sa yi wona jeudi 224 ɓe déplace que depuis Gambie ɓe ari ɓe tawi en prod bon e woɓɓe fof nangi hunde nden ko andingol tum fansuɓe ɓen artiste jon ko artiste jo mo nanda hoorema kala ka o hewti jama o weltoto quoi parce que min franchement parler miɗa yiɗi artiste on moƴƴa par ce que ko golle am kono noon ɓuratala welde kon e ɓurola walanade on ko artiste jo gollowo walla gollowo way artiste jo gollowo on ɗon no walanolam par ce que kala ka nodduɗamo hay siko goto pet ari naati a hersatamo andi bimbi ñande programme ko palma ala kam mais ne ñanden ko ida dari ɗo andi vraiment mi haali minni Mboma haji ko 2 personnes ngade concert Mboma anisata kanko ndaɗal public kanko ndaari ko ɓen ɗiɗo arɓe ɗon ko ɓen o himanta ha ɓe welto bon haray ko ɗum waɗi mi inni e samedi arowo ɗo kala luttaɗo Douta Seck gatta e hondu o gatta e hondu par ce que concert on o wona e meilleur concert e nder 2024 on Dakar ɗo kadi si Allah jaɓi inchallah bon
pay kunko landi mo motivi quoi bon kadi himo wawi golle makko nen et puis kadi e ngal ɗo no wowi ardude noon ɗo eno ardata noon kadi hikka ata no serti wana gotum quoi way hande a yilan Dakar non c'est la première bon, fois c'est première fois argol tawata jeu 224 ɓe déplace to leydi ɓe ara fi soutenugol concert wallahi bon haray en weltanto en prod weltanoɗen équipe on fou weltanoɗen équipe jeu 224 on fou weltanoɗen Jama TV weltanoɗen kala mo andanɗa hoorema tawata himo fawi jungo makko e fi au programme waɗo e samedi le 21 septembre mi andinte hunde wotere le 3 août inchallah ɗum koye samedi aroɗo mi yetotoma wanti hunde wotere guilandema janggo ambiance on haray no continue parce que ko janggo jama o fof to yiwde piiji ɗin kadi parce que ñande fini weeti o tata ko piiji go kadi arata quoi voilà haray média ji ɗin fop no invita janggo ka aéroport bon conférence de presse on kadi jama on hara yeggitali hara hay goto yeggitali ɗum kadi ko le premier si Allahu lanɗon jaaɓi ɗum koye jeudi si Allahu lanɗon jaaɓi haray lan tori fans ji ɗin lan andi mboman no mari fans Dakar ɗo Mouradi Dole moƴƴa mais lan andi kadi fans ɓe makko ɓen no Gambie hiɓe préparé bis je spécial fi tawa depuis Gambie arayɓe ha Sénégal ɗo fi concert mboma o artiste jo na artiste jo samakala en artiste jo ko artiste jo mo ananda hoorema tawata kala ka o hewti jama wawa weltade ko ɗum waɗi min numa arrivé makko hikka e arrivé ji makko yawtunoɗi ɗi wona gotum wonata gotum quoi par ce que honno waɗi mi alama ɗum noon o ari no Sénégal hari o heɓal trophée bon o waɗoy tournée européen o artidi e trophée bon o hewtiti kadi e yi premier concert mo atti joude on ko Côte d'Ivoire guichet fermé après Côte d'Ivoire Gambie guichet fermé après Gambie ko Dakar ɗo noon Gambie yemɓe ɓen déplacé ke Guinée yemɓe ɓen déplacé ke tawti Sénégalais ɓe ɓen bon haray ɗen wi Guinée en e d'origine Guinée en mbimi e mbimami hay goto accaka Saturday night ok sofay DG haɗa si c'est bon wayandala ngolan ɗon concert mboma seeɗa ko anda hoorema wawe nadugo par ce que andi hunde fof woy gonga to ñirti yeeyde ndi yeɓete te la ganndi noon hay so yeeɓaka la ganndi mboma ko amowo mom la ganndi ɗo may ɗon arte ko plateau mi adde saɓe kadi DJ Lamzo ok haɗa ko noon yarta hiɗon andi piiji ɗin ko hino hoore piiji so ŋiwi ɗon wonanda hoorema hiɗoɓe jooɗi ɓe darde ko YouTube wona ko Instagram wona ko TikTok fof e ande hoorema eɗen samdi ɓe fotana seeɗa e gaccalɓe haɗa yoɓe andutu concert on ko le 3 ɗum ɗum koye samedi arowo ɗo inchallahu en face Mati Tillel en face de côté de maire de Bamba Fall Médina Tillel ko ɗon concert o watta haray pajjirema 18 heures sa ari beeji ɗin Allah waɗi wonini moƴƴi ɓe wonno e ñanden so woni ɗi hewanalma ara ko dammugal sooda biyema naata mboma fijanama face à face tawi ko kanko ɗum kirey face à face 7h07 fof no toon hiɗon andi 7h07 ɗum ko fanceji makko manda hoorema ko ɓurɗomo yiɗugol mo on e Dakar noon tawaɗo e yiɗuɗomo kadi ɓurɗomo yiɗude garan 7h07 non mi jawante ɗon mi fallisete ɗon abo mbuma tum pika crise kanko le hande a yaali mo yimbuma tum kono wadde kala ko mboma yaari wo aboto garan 7h07 ko hanke remo hanke tum ala no dugollam oni kala ko mboma woni e nder Sénégal haray non 7h07 déplacé que depuis Dakar o tawi men Gambie mi waɗi di tourné mo pay kon no yiiɗi mboma mais ko wiyata himo tawa e yiɗuɓe mboma ɓen quoi parce que hande ko lagani ɗandade awa jaɓi ko garanje woni ko non dogata voilà ko non darnino général Bari ko giggol ga bon an ka dariɗa ɗon ko giggol darnuma voilà e woɓɓe kadi wonɓe ƴettude crédit ji mum ɗin ɓe nodda en ɗo
ɓe felsita ɓe weltora ɓe déplace o kadi ka woɗɗi ɓe waɗa tam trip ji comment on appelle déplacement ji maɓɓe ɓe yoɓa passe maɓɓe ɓe ara woɓɓe rula autoji mum ara ɓe yiltito ko giggol addi ɓe voilà hara himo tawa e nder yimɓe mo ɓe garant général mayin arteng hade ko seere tun arteng si c'est bon may ouais. Hotel la lopati bongo nyande. Awandi ko ayona. Mama wi wo anga wade hayanga nyali. Anga wade hayamulani. Achana nang. Ejiri enjoni si alla jabi. Voilà. On va appeler maman sur scène. Mama! Hey! Why? Hey! Mama! Hey! Yes, sir! Hey! Why? Hey! Mama! Missa Mama! Mama! Oyika vraiment oyi mboma so yawi o ala complexe donc andi vraiment ko
ko seeɗa kunni siɗo gandi ko kuɓe ɗen kon kayde ko si weeli tun hiɗen gandi fi ɗum ɗon mais vraiment le 3 mi moom inchallah min dije jon 17 heures ala haala mi wodi ko dambagal way garam mas mi ara wona ande hoorema wona invité jañi ɗin ko wona honno wona pareng e maren ko honno mi wawa andugol fi bakkelan andi programme boma comme no grand senda inde kon wona petit programme way kono woniri diguelam sow paremɓe ɓen e maremɓe ɓen ɓeyde volume seeɗa aray miɗo anditi ɗo seeɗa mi ara taw e séréji ɗin quoi donc séréji ɗin la gandi séréji buy min nay tun joni séré on fof no invita aɗa waccitugol lignon fansiɓe wawa noddugol parce que no woɗi anda horma ɓe faala andugol kono affaire ji ɗi yarata par ce que piiji ɗi no hewre piiji teɗe gandi noon boma inchallah le grand sendano ɗo no woɗi ɗo yino ɗo okkitire tikeji mi anda tum so woni mois de peeɗa ha bon bala oɗon paara wonko haray mi andi fi tikeji ɗi voilà fi tikeji ɗin taw mi yiltito ɓawa seeɗa nane goɗɗo nodduno ɗo wonɗo wakam déjà ɓe wakam ɓe lannino wadde préfi concert on par ce que nanen komi naati ka télé ɗo ɓe noddilan ɓen ɗon ɓe faala 35 billet 35 billet hiɓe faala donc ɓe noddilan ɗo min yoɓe habbo si émission on lanni mi wawa ɓe noddutude ɓe hendo billet ji maɓɓe ɗi wano côté Grand Dakar kadi aussi wodi nodduɓe lan 25 billet ɓe faala par ce que kamɓe ɓe inono nane yomi naɓanɓe ɗi ha mi hewta no ñaari tali quoi min ɓe ok ala probléme lan ka émission ɗo simi gayni naɓanaɓe ɓen noon kadi lan andi ɓe lanni wadde pré fi concert on donc wano Grayyof côté Brios Doré on ɗa ɓen ɗon kadi ɓe innuno hiɓe faala 32 billet 32 billet donc mi woni on yewtude ɗo ko na commentaire tun 32 billet ɓe faala ɓen ɗo mi yini ɓe janggo ɓe hendoto ɗi e 14 heures si Allah jaaɓi voilà wano ɓe Bambilor kadi no wodi nodduɓe ɗo fi billet ɓen ɗon kadi hiɓe faala 34 billet ɓe noddila wonɓe ɗo e Bambilor ɓay ce que ɗa andi noon hakkude Dakar e Bambilor no fotata mi anda si tawi ɗa andi to moƴƴa donc kono haray millan andi to moƴƴa donc haray min ko mi wawata wiide ɗo séréji ɗin fopp no invita mi ala e kontude sakkono mi falja walla woɓɓe nana inde mum woɓɓe tan ka nande inde mum ɓe sikka hara misali wolde inde maɓɓe mo nanali inde mum wo ko yo andu ko kanko adora wolede ɗo filmu séréji ɗin fopp donc min artoyay ɗo si Allah jaaɓi si hara artiste jon ari min addori liste ka pareng e mareng e séréji ɗin fopp no windori non min addoray ɗo min kadi min dictana on ɗin ɗon fopp wawon famude ok ala probléme haɗa o nani piiji ɗin ko no yarda haare lammari 5 bojo fantije moma goto immo sodi 5 billet okkitirteɗi premier auditeur on nodduɗo ɗum haray min haalante numéro ko noddata wawa hennogol billet ma on 78 107 82 38 5 noon 5 personnes tout mérite premier auditeur combo naate noddon 5 billet wonaɗe okkitireɗi fi jour concert on mboma bari on warowo ɗo e duta 5 haare kala fansijo mboma artir noddugol o inchallah a hendoto billet ma on walla men ara tawa min nokku ko min haaldama kon tawatama wawa hendogol billet ma on haɗa o nodde ko 78 107 82 38 ka garant général way aray ko noon woniri ɗandi piiji ɗin fof ko piiji kono wawi kadi certi par ce que oɗo o noddi o wini 5 ko 5 billet okkitira en weltantomo andi tun ko ɓenata kon lekkum kala e dokal mum wallahi mo kala si okki ko mari haray guddo ala quoi billahi voilà haray en weltanto on frère joɗon o waɗi honneur bon o waɗi jiggol bon o soodi 5 billet o okkitiri simo joguino kadi ɓuuri ɗum noon eɗen andi mo wawi wadde o waɗayno simo marno kadi feere waɗugol hay soko 2000 billet o sooda okkitira fans ji ɗin ko giggol par ce que mo yiɗi artiste jon mo yiɗi kadi culture on quoi donc haray en félicitaymo weltanoɗenmo yo Allah lan ɗon protège mo protège da en e ɓiɓɓe julɓe ɓen fof walla mo okka mo doole kadi e anni e makko moƴƴeɗen quoi way grand général haray nani vraiment e nani ko mati dialɗo in ɗo kon fils wallum séréji ɗin e wallu ɗum ɗoji ɗin parce que ay nani hikka inni vraiment ko honode comme inde ko gambe ɓe inta kon hikka ɓe inni ko watta ko dureteke goɗɗo meta yiwgol ɗum c'est la première fois ɗum ɗon hino waɗa dureteke comme wallum par ce que sécurité on ɗum no wolama fi ɗum no confirme pollution e ko wallu joni ko wallu lumiére on e wallu sono on par ce que boy no andi ɗum ɗon vraiment ko boy no humpa andi o ɗum ɗon ko no yaata hikka par ce que sagami men somin naati ko min naataw komi yiw komi wowa yiwgol
way ko ɗum noon no waɗi min numa déjà fuɗɗike yiwde ko ha o wawi wallahi min ɗum par ce que hari hande a yallam voilà a nani inde han kono a yallam bon voilà bon ayi a nani inde Boma Bari a nani inde général Bari no wawde a yi sikki primaire e wo tikke mi dara allo no way grand ça va no welde hiɗa e jang jandu kono welde iɗana ngeddoro iɗa nodda men on to haadi haadi depuis Fass ɓe Fass ayro ɓen no fof ok min ni bala men jonnama taw biyon taw ko laaɓi jel Boma ar Sénégal ɗo taw Boma ko mantiɗo nder Dakar ɗo ko min fama ko lestartille e ombo e kañumen mo yawno to ka towi dow ɗon on to non telen ko tukuloɗo woni ɗon dal telen ko dow wori eyyi non kono ko vilga ko nokkel jela ganduɗa bo mata haali 3 rek après men haalama numéro nga après arana biye ma Boma kam mi yewruda 2 fois Demba Diop ɗo Demba Diop a yeyi toon 2 fois joni 3e fois en compte 3e fois esara notan ono dal mi yaalon oɗon a yaalo ɗon daale an ko 2 fois o yawɗa ka eyyi joni ala probléme an ka fantude Boma so Allah jawti mi paari ɗo mi haala numéro on ko wawta hennogo biyo anani John DJ Lamzo landimo ko honto Boma jouata samedi eyyi simo andi samedi o ko honto Boma jouata samedi o min dara Boma ko honto jouata samedi aɗo ɗo nadude keke ɗo nogo joyi ko ɗon o jouata eyyi ok ala berbe grand général andi mo andi ka parce que o yeyi conseil ji ɗiɗi andi ko yewti kon koko andi kon andi mo kala si wowli ko andi kon ɓuri hoccagol tun cikkoyo ko anda voilà grand nam joni merci nani après mi haala numéro on ko wawda hennogol biyeji ɗin quoi merci ok merci beaucoup grand général continue joni haala no heddi 4 78 107 82 38 no heddi 4 bon ara en weltanto wonɓe noddude ɓen ara ɗe gandintindiɓe tun jaɓɓagol star jo men on artiste jo men on ko janggo kala faalaɗo yawgol o kala faalaɗo yawgol ala yeɓugol passe voilà ɓe naɓete ɓe attirama ɓe namma ɓe attirama merci haray so gaari ha monument bisuji ɗen ko ɗo daroto monument Lobelis monument Colobane dawa fiyo jama on fam par ce que monument ko ɗiɗi ko Wakaam e Colobane ko monument o wonɗo Colobane noon so ari bisuji no gaari partidema 17 heures so ari monument o wawa tawgol ɗon bisuji ɗen ƴewon ɓe ngal naɓon ngal artira on haade kala hiɗori kala faalaɗo tawegol e yaadu e convoi yaagol kadi jaɓɓogol Boma on haɗa meɗen habbi on tigui haade ko noon yarda ka grand mas way ko noon woniri DJ Lamzo kala faalaɗo yaade yo ar law meɗen tori jama on woni ka concert woni ka jaɓɓogol mo ko arrivé ɗo koye jama on aro law ɓe heɓa koɓe faala kon kadi law par ce que ɗo ɗon andi ɗo airport no waali taw ɗon andi kadi janggo wona jour weekend voilà ko ordinaire haray embouteillage no woodi seeɗa ɗo ya yalta tun nanga autoroute toon ɗo haray embouteillage no woodi ko ɗum waɗi simen tori jama on yoɓe ar law ɓe wawi arde avant 18 heures yonde sa kono noon min daari on daari on tawi fiyaade jama on gollay on waɗi affaire on 17 heures fiyo jama o argo walla ɗum ko fiyaade golle jama o watta ɗum noon walla ko fi sa men waɗi wano 17 heures e demi yo jama on tawata harari ha woɓɓe go yeehi golle golloyi seeɗa arti voilà si ara ɓe fotike kadi gokkum donc ko ɗum ɓe wawata arde ɗo ɓe yaaha ɓe arta kadi hara janggo kadi ɓe dawa ɓe ronka ɓe foto kadi par ce que ɓe habbo samedi on no ɗo andi ko samedi on ko ɗon voilà ko ɗo woni ƴettugol coupe on quoi final ligue des champions on koye samedi jouete par ce que ɗum final ngal kowoni joude ngal ko Boma e France ɓe makko ɓe face en face par ce que langaji ɗo fils de Bouna eno toon maali ɓe fof fils de Bouna eno toon voilà min ari min addori langandi ɗum ɗon ka voilà fils de Bouna no toon Aissa Lama no toon voilà e woɓɓe go kadi voilà Diaman Sow Kili aussi no nder toon ara ɗon kadi mi arta e fans club Boma wonɓe ɗo ɓen wano 7h7 150 mouvement de Paris
e 100% Boma e fotti foli ɗon andi ɓen ɗon fof ko fans club jim Boma ɓe hawtiti kadi woni hunde wotere min ɗo 7h7 mi yeto voilà mi yettoma noon mi yettoma noon kadi goɗɗum mila wanandema grand voilà mi yettoma kadi noon goɗɗum janngo kala humpaɗo andude si tawi Boma no mari ɗo fans club so tawi o ala yo fuɗɗo janngo arde ko arrivé Boma ɗo fii ko yawgol ko aéroport par ce que kamɓe tun taw ɓe mari bisije spécial kamɓe ƴettani hoore maɓɓe bisije maɓɓe voilà kamɓe ɗaɓɓani hoore maɓɓe bisije maɓɓe ɗe ko watte ɗum noon taw abolan taw mi salmina noon taw Hadiyatou madame Masi Diallo ɗo e zone de captage Hadiyatou madame Masi Diallo voilà wayno noon si mi ari ga woyo mi ɓanto mi daara caméra o moƴƴa caméra regarde moi bien de voilà non andi fewno ɗo ɗe balɗe ɗo la gongi seeɗa par ce que ɗa andi taw fama tum affaire programme na ko waɗi facile de voilà donc haray min salmini jama fo yo jama o arlaw goto kadi wota hulu inna ko ɓay sécurité ala sécurité no woodi 100% kadi goɗɗo ko ligne kadi goɗɗo ko ligne allo no ay grand ça va ina e jang jando ina nota men gonto ina nota depuis Colobane inde nden Boubacar Ba waaw ida yiɗi Boma ga ha Boma ka fansuji Boma ida yiɗi Boma allo la nandema koye minni oui minni Boma le 3 Boma le 3 joni noon e gila Boma fuɗɗa ko Sénégal ko conseillé je Boma jelu yawɗa ko ɗiɗi ko ɗum ɗo wonata tati ɗiɗi e tati joni ko honto woni ɗi meɗɗa yawgol ko honto ko garantiateur e duta sek nde wotere général joni allo ɓuttele seeɗa miɗo yiɗi Boma ɓuttele conseil on ko 3 ko honto watta ko duta sek awa min duta sek ko honto duta sek woni duta sek ɗum ko Medina honto e Medina on ɗo e Medina Bele Dianogol awa joni so Allah jaaɓi mi hokkima biye nani joni après mi haala numéro ko wata hende ko l'affaire o nani waaw ok merci beaucoup mi wiri gueɗon alphaji on ka gasewal ala probléme gayan alphaji ko gasewal ala probléme ok merci beaucoup base ko daari jamon naari tunde joni heddi 3 heddi joni mi kadi noon ko mam daara madanga yo madanga noddu nani par ce que langande madanga ngo yo noddu walla madama noddu mas non madanga noddu yo nodde kankare no nodday joni yo noddu 78 Diallo madame mas nodday joni allo oɗo mi andi ko yette baje ni quoi o noddame ko 78 182 38 mi notti mon e télé mi nani biye nokketirtede haysi mi ala kedde mi luɓeɗo crédit mi nodda par ce que lang andi momoni okkede biyoge lang andi o ɗon ko vraiment ha hande goɗɗo waɗaɗo conseil okketide biye c'est la première fois ko général Barry tum waɗi ɗum ɗo Sénégal o inni o ardi e goɗɗum o ardi kadi e piiji te lang andi noon piiji ɗi no hoore piiji way ko noon woniri Digue Lamzo nandi piiji ɗin ko woni o sa eɓɓindani ke law wallahi a foolay voilà haray famɓe ɓe gañaɗa wone non ko en ala ɓuuri maɓɓe quoi allo eyi ɓuttele o allo no wayi ça va on jarama on jarama iɗon e jang ko min madame Coulibaly awa ɓuyde téléphone o seeɗa no a goni wi ko am madame Barry mana général yoromo ɗon wi ko am madame Barry non gerdede net allo oui Asma Diallo ye no way toon wonno famille on
Ça va, alhamdulillah. Asma Diallo, Madame Koulibaly. Way. Ah, way. No Khadija Bobo Ngum. Khadija Bobo Ngum no ɗo no nana on ɗo. Awa, mi salmini faɓɓe fof ka galle ton. Mi salminima ɗon, mi salminirɗama depuis Koloban. Oui. Wallahi. Mi salmini Esiraɓe am Masi. Way. Ene. Asmao. Nam. Madame on no ɗon himo sifude lanka parce que onno mi ɓanto mi dara caméra on daran mi. Tawul mi yimɓe ɓen no. Eyi mo darde ma kay. Awa gasi no ɗo min on ɓerde nde walike mi heeɓino mi wolira par ce que nanen hari voix on ala yaltude normal. Mi hiwrike ɗon kadi moƴƴan Adama Koulibaly. Way. Siɓe nandema. mais wali dan ngono mi andal mo be way ngarto hay ɗon ɗanni e Baba Sekou kadi feeriyan. Way Baba Sekou no ɗo kanko gardi dambugal ngal leyga e motoji ɗi. Awa landeran noon kadi. Ok, minni. Allo. Mare no takko ma ɗon ka. mi abdinin kadi. Allo min Asmau. Nam. Tanka général Bari ka Madame Koulibaly ko no yiɗa e fi concert moment. Sina ko ɗum ɗo woni premier fois concert goma on mo commentirani. Wallahi. Butele ma on se butele on. Butele. Allo. Wow. Yida. Bini ko ɗum ɗo woni premier fois si concert goma on no commentirani ɗo aduna on fof humpitide fiyo concert goma par ce que ko babaru ndu woni addude ɗo mboma général Bari depuis Gambie. Wallahi. Abuita goy. Pedoiti. Okay, Johnny. Merci beaucoup nane a jarama e weltike. An kadi a jarama, merci beaucoup, ciao on jarama. Okay. Joni oɗo ko Madame Koulibaly joni Madame Koulibaly no yaade ona waɗa mo ticket makko joni ga. Oui, ona waɗa ticket makko. Wala e weltantoɓe foto wona seeɗa DJ Lamzo haray ɗan bijiɗin ko hawtaɗi. Bon haray concert on inchallah miɗa toro séré e comping e fans club e staff e guinéen e d'origine guinéen e kala yiɗuɗo culture guinéen on e kala kadi notoro rouge on vert 00224 bon e weltanto fof iɗen andi jamaji ɗin fof no préparé moƴƴa fi soutenugol o concert par ce que déjà e ok ƴettu ƴetta nderne odde ɗo allo on jarama de mala ton jantum préparation boma ah no préparation boma sina meɗen mum dey meɗen wakkili fi promotion on e fi wallu kadi invitation surtout ma non on iɗo nodda men on to aɗon depuis Medina inde nden Souleymane Diallo depuis Medina oui wa ok ko mboma hiɗa woyago concert uji mboma ɗo Sénégal ɗo en wari ɗo concert 4 concert honto wari Wakam ko Njarendi Douta Seck des fois e honto comment dire Grand Théâtre e honto ka no heddi kadi nokku gotum sikki ka non ray timminayi ɗon Douta Seck laabi ɗiɗi e Grand Théâtre e Wakam en laabi nayyi wari ɗo jono est ce que no mboma hande so ari Sénégal ko noon anduɗade est ce que noon a meeɗi yawgale majji ɗi fof minen al ko wiɗa a meeɗi yawgale majji naata e majji ɗi fof walla ko ɗi jelu natda e mum ɗi fof mi yeehi mi naati ko woni mi yahata ko Wakam on to woni mi yahano kono Grand Théâtre o ngeke ɗo Medina on ɗo ɗiɗi fof mi yeeɗi noon tati komo to min yaha Wakam on mi yahare joni e ngallo noon ko on to wadda Douta Seck awa ala probléme DJ Lamzo oɗo Souleymane ɗan falamo okkude ticket kono mi jonnamo question goto dernier concert mboma Sénégal ɗo ko musique ko hombo udditirno soirée o non mi yejjiti par ce que mi arari ɗo 2 heures du matin ok
feƴƴenɗo joni ko niiɗa wanna biyo walla ko niiɗa wa en waɗanayama biyo awa joni ala polo joni men paari ɗo émission on nam mais haala numéro après mo wawano ɗugol nani inchallah merci en janggo ko jaɓɓoyagol awa janggo aɗa men ham joni ari monima janggo ayne toon ko nani inchallah ala probléme 17 heures aɗa hewti monima nani inchallah awa way le masi janno mi ata non wo joni est ce que noon hannene mo ari fi ɗum noon fi walla dole koye fi mboma koye komo falama hende kol koye ko on non voilà Digue Lamso ɗon kadi mo ari fi dolo koye koye no woodi no woodi dolo koye no woodi casquette ɗi kadi faalaɓe ɓen sodude billet hara ɓe ronko andude ko honno ɓe heɓirta billet on min jonna e numéro ji ɗin kala ko ɓe faala ko ɓe wawi heɓude ɗon ɓe wawi wadde 77 wawi 920 49 86 77 920 49 86 siko tiset ɓe faala si tawi ko billet ɓe faala kala ko ɓe faala rensegnade côté concert on ɓe nodduɗon billet on e titeto yaada e walla ko non appareil ɗum ɗawawi meɗe wawma yeyde billet heɓora tiset ɗum noon ko wona jelu no woodi billet mo 5000 francs no woodi kadi billet mo 3000 francs par ce que buy kadi woɓɓe landoto ɗum hay ɗumaji men yiya ɓe windi ka commentaire ɓe landi billet ji ɗi no woodi mo 3000 francs no woodi kadi mo 5000 francs a faami andi no woodi woɓɓe yo yetta baɓe goo ɓe ara e hara ɓe townata billet mo 5000 francs o ko ɗum simi waɗani 3000 francs hara ɓe wawa e townude ɗum ɗon quoi donc komi innuma ɗo ko kala ko yadata e côté concert organisation ka sono ka podium ka sécurité côté ji ɗin fop gayni wonde disponible ok merci fendo ɗo ko men habbi ko ñalande nden e jama aroɓe tawa men jaɓɓoyagol janggo kadi artiste jonka aéroport ko ɗo noon fottete taw monument Colobane ɗo allo assalamu aleykum aleykum salam woni ko jam jantun iɗon e jam noon kadi alhamdulillah kana ko telimile woni ko mon eyone kono wi ɗum ko ɗum ɗen falanduga parce que o faaro nandi ɓe telimile so ɓe wolde hare ko noon ɓe waɗaɓe jara uggino wona telemile ɗum won Dakar ɗo de kola andi ɓe ɗon heewi ɗo ka inde nagi ɗo nodde me on ɗo wona telemile ɗum won Dakar ɗo ɓe nodditan Wakam inde nden ko Mouhamadou Saliou depuis Wakam ok ko concert je njel mboma woɗa meɗa yaltugo Sénégal na fi mboma a nani fi mboma on ka mi nani fi mako ko mi yiɗi miɗe welti ɗa woni hara ko Guinée ɓe woni organise ko ɗum ɗo pays extérieur hayno wela on tigui moƴƴano wallahi malgré o Guinée ɓe woni soññade kon ka pays men kon sa woni télé nga en wawi fijude hara yen welti ta ɗum ɗon foti moƴƴano hara hime weltani organisateur on wonɓe organise ɗum moƴƴira noon hara hime weltanike ɓe moƴƴano ok min mboma gila fuɗɗade ko Sénégal ɗo ko combien de fois meɗa yeko concert mboma ɗo non ko nde wotere mi yeehi kono miɗo hiɗi mo moƴƴano ko woni noon hari mi alaga ko iya heddiɗi awa joni noon e ndende wotere ɗon ko on to ko centre théâtre on to ko grand théâtre ko grand théâtre yewɗa ok ɗima ɗi waɗi noon ɗi nanda inde mum ɗi noon ko on to walla ɗi noon a famali mi nani inde mum Wakam ka Ñaarendi mi nani kadi inde mum Duda Seck joni noon est ce que no moye kaw noon aare so tawi allahu newni ko jaam on tigi hay visite ngal ɗo mi accay hannde lamari hay golle samedi kono ñandi mi décidimi gollera sabu ɓantoygol culture men o wallahi bay ko ɗum woni fii fof taga ɗo kam handa wadde kon to handi wadde ok yiɗa ko Mamadou Salou Diallo konte Guinée ko Labe on de Labe masi walla dantar walla Koura Mangay no Dar Labe ok ala por joni si Allah so woni pari ɗo mais ala numéro après woni janggo si woni heɓe feere sa jippi ke 17 no wawa argol fi jaɓɓegol mo ma après wawa hiidugol ɗon mi wawma alangol fi tike ma gati ella waɗali caɗele koye goto 17 heures dal match ma haɗa yewti ɗo nani
inchallah ko en goto si Allah jaɓi Allah moƴƴinange ko moni man Colobane waɗa na moni ma woka mon toon de ko Colobane ga moni ma binde ma komi goɗɗa lan tawi ɗo ala reni hay feƴƴaɓe ɗon ɓe awa a waɗanno waɗi pare merci beaucoup ala DG si c'est bon awa si Allah jaɓi on jarama onon kadi on yallah moƴƴinange yallah waɗange hijabu e mum amina ɓay ko noon Allah wata Allah yo famodire ha gasa amin on jarama albarka ok ko goɗɗum merci beaucoup way Massi Diallo so woni komi yejjiti wa ɓettugo joni ma ɗum accitama wayna ɓe ketangon yettama ba quoi way kono woniri DJ Lamso andi ɗo hay sino woodi komi yejjiti ɗuɗata wano noon kono toujours komi andintinta jama o e samedi ɗum ɗon koye ɓe wallu men min torotoɓe ɓe walla men gon sengo ɗon meɗen tori jama o yoɓe ar law ɓe taƴa biye maɓɓe law ɓe naata par ce que andi concert ko enen tun niɓɓata concert sa daari ɗe kawte men ɗo fof si wiyama concert ɓe ara e law ko ɗum waɗi kadi si ɓe ari ɓe heɓay ko ɓe faala kon kadi fof ɓe heɓa ɓe hoota meɗen tori kadi arowo nde ñande e samedi ko yo arde e needi hotira kadi e needi e respect kadi par ce que si tawi yeehi ha a yalti kama a watti ke coñci ma laaɓuɗi a ƴetti mbuɗi ma ɗin a waɗi ka jiifa ayniɗa yaade weltina wonki hunku ko ya yaade needi e teddungal sa yehi kadi tawoya toon kadi needi e teddungal artida kadi e respect ko ɗum ɗon ɓuuri fottude ko ɗum ɗon ɓuuri labeede donc haray toon kadi yo jama on andu sécurité no woodi 100% ila ka hewtuɗa ka dambugal ha hewtoya ka pojon sécurité no woodi nder e ɓaawo donc min toroto jama on yoɓe accu kadi yahugol bakito ka sera inna no wolude téléphone yoɓe ar ka jama on fo woni ɗon kala arɗo ka concert yo ar ka jama on fo wonɗo e ka nder ka concert on woni ɗon kadi na ya inuɗa ari concert yaha daroyoɗa to ko yata à peu près à 30 mètres a faami innaɗa ari concert sa ari taƴu biye ma o naata nder ton est ce que on faami ko ɗum ɗon woni argol concert naata kala ko falɗa no nder ton par ce que siko Nescafé no yeede nder ton siko boisson no yeede nder ton kala piiji ko consommata kon sa besonnike sa anda sa landike organisateur ɓe ɓen par ce que haray organisateur ɓe ɓen no waɗi différence kadi e wonɓe nder ton ɓe par ce que sa yi organisateur ɓe ɓen anda ɓeɗo ko organisateur ɓe par ce que haray ɓe waɗi badji ko sendidiri ɓe kamɓe e hedditiɓe ɓen a landoto kala ka anda nder ton siko yahowo ka toilette fopp no wawi landade donc min toroto jama on yoɓe ar law ɓe taƴa biye maɓɓe law kala kadi faalaɗo kadi commandade biye fewdo ɗo no wawi ƴettude numéro ji ɗi waɗa 77 920 49 86 77 920 49 86 faalaɗo dolo koye men foppo si noddi o numéro ɗo wawa heɓude donc haray ko mi ɓeyditata ɗo mi salmini jama on fop mo kala ka wawi wontirde fewdo say ɗo Amadou Koulibaly Baba Cheikh kanko noon gardi moto ji ɗi leyga donc aray o salminama kanko kadi o weltanama ɗon ka wontira teli wuri ɗon andi ko kanko jogui artiste invité on ɗo fop meɗen tori kadi artiste invité ɓe ɓen yoɓe ar law soñji maɓɓe ɗin ko ñande conférence de presse on ko ni ñande ɗi kalete kadi conférence de presse on kadi ko e jeudi on waɗata si Allah jaɓi à partir de 16h ɗum kadi ko Douda Seck ɗon watta a faami à partir de 16h yo jama on aro artiste jo invité kala arowo yo aro addora sommum o sommakko on kale ɗon ñande kadi concert on o wawa arde law a faami si sommakko on kalama o habbo si inde makko nde noddama o ƴawa o jowa ko jowata kon so gayni kadi o cippo e hoore respect minen haray ko ɗum ɗon min faalete ɓeyditude programme ji ɗin kadi ok merci beaucoup wawi mi ara galle grand général de Boss paquet sa daari hande noon andi ɓandu makko no wuli par ko noon de paquet wonde woni kala non grand général hande ɓandu no wuli quoi langandi noon ko ɓatta ɓano no wuli paquet mo andi ko waɗi ko wonata ko mo hooli te mo andi kadi mo woni addugol on kadi mo andi vraiment himo heeɗi public makko on quoi wawi grand général haɗa no waɗi ko mi yejjiti haray mi accitama joni kadi so woni no woodi ko wada ɓettugo mi accitama ɓetta na jaɓantuɗa way haray toujours nandi addumba e ɓannumba fof kono mba ɓaɗoɗa goto wallahi voilà il faut ko fi hunde wotere wonkono hande kono hande noon anda woli par sa yi hande iɗen ka plateau ɗo bon ko fi culture on en weltanto Jama TV
weltano média ji heddiɓe ɗin fop e nder sénégal ɗo bon weltanoɗen wonɓe en sivude ɓen kadi ka gaɗa keeri haray ɓe weltana Mouradou Dole spécial Gambia la weltani jama on Gambie mila andi kadi ɓe prépari kadi compagnie gol kadi général Barry Judy 124 hewtugol soutien au programme ɗo e nder Dakar ɗum koye samedi aroɗo fans ɓe général Barry fans ɓe Mboma Barry e kala mo andanɗa hoorema tawata hiɗa yiɗi culture on haray minen wi ko saɗi ko to bon ko fija jala noddita haray meɗen tori jama on ardugol e needi e respect e teddungal bon eɗen andi sukaɓe men ɓen ɓe comporti ɓe wawi ɓornade ɓe andi kadi ko honɗum woni fijularu bon haray ɗen nodditiɓe yoɓe ar fijide en jallide hen ɓay ko enen bon ko hikki ɗon wona grande dame ɓe ɓen haray ɗen tori ɓe argol law ɓe ƴetta VIP ji maɓɓe ɗin par ce que min mi yi Sénégal ɗo la andi jama on fof ko VIP quoi bon haray ɓe ar ɓe ƴetta VIP maɓɓe on ɓe jooɗo ɓe siiva kono ko ha seeɗa tun ɓe jooɗoto quoi haray miɗa andi ɗen julle VIP fof nawrama sera par ce que payko ngun si naati ƴiƴanɗan no wuli fewndo ɗo et puis fewndo emo weela Sénégal imo faala hollude Sénégal ko honɗum wiyete honno woni Mboma Barry par ce que hanki hande no seeti bon ko waɗi hanki kon e ko waɗata hande kon wona gotum bon haray ñande fini weeti o ɓeyda to tu woni o ala ɗoytade quoi bon haray en anditina e jamaji ɗin haray concert on si Allahu lanɗo on jaaɓi koye samedi jaɓɓagol artiste jon ko janggo si Allahu lanɗo on jaaɓi conférence de presse on ɗum ko faɗɗi janggo e jeudi on kadi si Allahu lanɗo on jaaɓi haray kala luttaɗo Douta Seck wato wi o luttaka hen par ce que concert on ko concert mo andanɗa hoorema e wiyata siga mum waɗali ma siga mum waɗata mais mbeɗa wawi en wawi wiide na enen jojoyta ko bimbi ñande programme on jama on wowlata ma si min hooti après ɓe artoya ka média ɗo on accitoya ligne ji ɗin kadi ɓe nodday ɓe yewtoto on kadi organisation ji ɓuy neɓama waɗede mais oɗo e ɗin ɗon wona e différent wona différence fami par ce que min simi ƴetti exemple frappant e hoore am komi waɗayno hanki kon e hande expérience mo mi mari e fi organisation on e hanki wona gotum bon goto noon ko hakkille goto o jogui si woni ɗiɗo tato nayo haray hakkilleji nayyi no jooɗi ɗon bon joni noon ɗum ɗo wona goto wona min tum hakkille an ɗen no min golliray e hakkille oɗa min golliray hakkille oɗa gollirte haray général Barry ko payko o wawata haala moƴƴa simi falji on falji taylan e simi wowli ɗo kadi ko tawata no gañi woɓɓe mon haray on yafanto noon haray ko fii no moƴƴira e fii kadi e no wawiron famirde e piiji ɗi men fewndini ɗin walla piiji ɗi fewndinɗen ni bon haray ko teddungal communauté on fou ko teddungal kala jentiɗo e kala kadi jentoytoɗo kono ɗum waɗi minni jentoytoɗo no woodi wawi woɓɓe fewno ɗo hara ɓe wawali en sivude live and direct kono hara si feƴƴoyi seeɗa ɓe wawa e artoyde ɓe naata ka YouTube ɓe wawa fottude e Jama TV ɓe siiva ɓe partage ɓe like e puis kadi ɓay haray ɓe yiiɗi bon haray mbiɗa weltani on hiɗon andi calɗi ɗin ko ɗaɗi ɗin mantorta ko onon men mari ko onon men mantorta min ala ɓuuri mon haray artiste jon kadi hina fi général Barry addimo wona fi maasi wona fi guiɗo jama ko fi jama on public wonɓe guine comment on appelle Sénégal ɗo ɓen ko fi ɓen ɗon woni addude artiste jon fi fans ɓe makko ɓen o weltina guinéen ɓe ɓen o weltina d'origine guinéen o weltina kala jooɗiɗo e nder Sénégal ɗo tawata Allahu lanɗo newnanima ya hewtu Douta Seck kala noon mo hewtali Douta Seck e samedi arowo ɗo wato wi o luttaka concert waɗowo ɗon on o wona e meilleur concert 2024 Sénégal Dakar inchallah. Merci beaucoup le grand général de Barry haray on nani ko yaho fe goto ko ñamo faljata haray ko non piiji ɗi yarta haray mi arta masi ko ni iraɓe tay voilà no wodi kon faala ɓeytude ɗo jama on kadi yo andu e jeudi on ñalorma à partir de 15h harayde wonde e Mboma Barry ka plateau men ɗo Jama TV à partir de 15h inchallah ɗum koye jeudi on sen iwi ɗo yaren ka conférence de presse haray wonɗen e yaadude inchallah
e ɗum koye jeudi on jeudi on kadi à partir de 22h hara hiɗe wonde e makko kadi Top TV. Voilà. Merci beaucoup. Hare kono yata Massi Diallo hare mi aci accitama général Bari hare kono yata hare min non kadi le 3 on hare fo no habba oktiraɓe beeƴi inchallah janggo son ari janggo ko ɓe woli ɗon ko monument de lobis monument kolobane ɗo ko woli ɗon wawi min haali noon ko wonde hende ɗon ni tigueji ɗin gonko indi gon ko urɓa mais noon urɓa inchallah mi ejjitali ɗum ɗon son ari min haalna on kono hendoto ɗon biyeji ɗin inchallah hare kono yaata hare te giwi ɗon kadi mi arta kadi DJ Lamzo on si le 3 on feƴƴi hare anniversaire min kadi ko le 21 septembre honto watta Douta Seck en face maire de Medina hare ko ɗo watta hare noddi kami kadi fof ne ñanden le 21 septembre anniversaire DJ Lamzo on hare ɗe wondi toon e arti ɓanda wona Star Petit Boy wona wonamo kala bébé Aïssa de roi de Poda haray ko enen woni toon séréji ɗi fof mbaɗen invité ane ñanden haray merci beaucoup so min wooli anda warma ko welali on meɗen toro yafuye so min wooli anda warma ko ɗum weeli on haray ko noon min heeƴiɗi haray on jarama min weltiki haray en jeudi e 14h 15h inchallah enen en mboma mbaɗi ko plateau men ad 224 DJ Lamzo merci beaucoup. Anga wadai haya nganyal, anga wadai haya Jonnaga, anga wadai haya Maulali. Ai, hey sukabe, wali doko labi joy je magoto. Hey jube, sikullo idido ipiri kuma modi kuma moda kunku weltike hara ko modu kunku woni weltaki. So yona woli micro mi wada ya yona awa wadu ayona ajonna he mi wada ya yona nene ajemi yalta baba ajemi yalta wo hande ko mama wadata simi yawo wada ayona ye hino do mama ko woni tun anda mo yari ayona men tay passe men soula yona hey tout le monde men tay passe men wada yona tout le monde hey dosé tout le monde men wada yona men tay passe men wada yona tout le monde men tay passe men wada yona tout le monde men tay passe men wada yona men tay passe men wada yona men tay passe men wada yona e debbo no ndara debbo ndare gorko no ndara debbo afala mo kono hida hersimo afala mo kono hida hersimo so wada yona elam préparation elam ay hey